Abusia Enrada and the Beto Mountains to say Pastor Love and na eye oy Obapa Christi ni kunda dano ne ho akoka adwam ni nyina ene se na damfo bi a owo America brochi na mu ka bi o de man se onton ma no na ekokoda na ese maton menton ye na brante ba Ghana no de sika ma na afi me ka wa hia na akwakoda ne boachi bi din fit 2016 na asemi esi ye 2017 na asem no ekokopie mu okot yenkomra ye tu sheda enra na judgment no epie mountain so a ye ma Pastor Love 48 months as okeke se ani a that is okwa kotwa mfie 9 e wo prison na ye nyina nim se be na hini enche bia ye na Pastor Love nso ene na ere Obapa Christi enya banta dendende e wo social media no so a Pastor Love so live sin so keka ensem awodo a ensem fata e de che ni ma Ghana fo bebre na e ka se papa ni o kan ye no enye no ti osan kra ba mountain so e de chewpa e ba e kire se ni o keka ye ni nyina no na emfiri ni mu na bibi na ehye no e ma no yesa enra asemi ebeto odwa na dodo na ka se we de anya asem papa no mu akwa yare hosem e de ma Pastor Love na Christian so be ye de anya one ne wo ba entina dodo na akwa esu ni mu Obapa Christi edwe ne ho se be ma one na bo brother na no wo ma na asem se ato ne de e de no Obapa Christi we na busia video bi a ye nsa ka Obapa Christi edi asawo no eno na manfo e kire se we de e response na Obapa Christi e de ma ne kunu ye be kaya abro ne kunu no enya asa abanta no odri Facebook post bi e bai e be ka kire se onu ne nyame ehia no ye moni dua nti se onu ye nyame ba nti se wo ye wadwen se odi wani besi ne ho de nyame ene wo bedifi so onu ne ntokwa na wo kunu wasase so nyono na ekun ne mom e nyame na ekune kone ma no ensemi ba ye odi video yi ba na Ghana force na de so Obapa Christi na wonim ne wo kana ne kunu ho akoka adwan mu no na odi video abeto abonte ate se obosi na wo gi na ni se asem atu ne kunu no ne kunu dada no eye ne de
Entabusua video yi ebeton monten so na Ghana fo se emi so ba pa se hwan yase na obi frantuma anye bia nkoba pa fa na ntu se ne etie bia papa yi waboa wo pen se nyo no a anka bia na yante wonka enu nti se nkasem se ato na nya da na asem ne to na ka wo so release sa video wi en nti se wo di video ababonten abeto ho ebo nwuma nti se kire se obi a opeso ba waye no na yase na be frantuma dia na te se wukunu yi wasem a na wo kana se ne ho aba asem na me ma na nya wo defi se anya hwe kra no ono wo menti kakai ma na ono wo no na se mpaibo bu wo asa abre na wukunu no ohia wo mpaibo wo so bon bi so kra kire se se papa no so hu se one no wo ma na so timbe keka we nu fa no ho a enwum no de obapa no na adeda enye se ne kunu asem abenti enu nti mo onyene ni ana ne kunu asem abenti no onkohye dem anada bi o ne bra wo so obo enu nti se wo di nani amane nyinani ibi se wiase no mugya ware ndeda no obia ebo ne bra ntanya afi na ne kunu akwa ya ade na se emra ne ne dia ono eba beko ede amane kunu no we nu ne amanfo dwen a wo etre ma gya comment e wo comment section ho na ye ho se ne ho so de nsemi esifa we wie ne sa no mi subscribe button so e de am na fe wo de be ona ka ho se na be ya upload bia onsa ebetimi aka wo ko Facebook nso a e too much je ho so aya na wa like no wa share e de am macro.